number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Halo guys, kali ini kita akan mengambil konten di tempat kerja. Namun sebelumnya, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya yang ada di sebelah ini guys ya. Oke, lanjut. Messing with my head again. You had your heart set on me.
operator guys ya. Ini abang kita ini dari Jawa ya, dari Jawa. Ini kerjaan sebenarnya sepi guys, tapi karena bos yang baik dikasih kerjaan aja orang ini ya. Ini sih ini ya. Ini tempat bahannya guys, nggak ada. Ini sikit aja guys ya, sikit aja. Ini nggak ada ya. Ini dia hasilnya guys. Ini dia hasilnya ya. Ini dia ya guys ya, hasilnya. Hasil ciptaan kita. Ya ini dia abang kita ya. Ini dia operatornya guys ya. Operator. Ya. Malu-malu dia. Abang dari mana nih? Jawa ya? Jawa ya? Ini abang kita dari Jawa ya. Abang kita dari Jawa. Dia sekarang di Medan guys ya. Apa tadi bang? Ya. Ya. Kalau ini abang kita juga guys ya. Operator lagi nih. Ya. Kan kita dia guys ya lagi fokus ya. Ya. Oke, siapa dulu Pak? Siapa dulu? Bilang jangan lupa subscribe bilang. Oke, ngomong dulu Ki. Jangan lupa subscribe bilang. Halo guys. Jangan lupa like dan subscribe guys. Oke, thank you ya. Semangat untuk kerja pada malam hari ini ya, Bang. Semangat. Ini dia guys, operator sama kerneknya ya. Ini dia mesin SM52 juga guys ya. Ini kita bisa cetak apapun, jangan kalender, yang penting apapun lah bisa kita cetak. Ya guys ya.